Ole Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk le thau chewa voin hi Junisari ane Ukrainian spiderweb operation naya Moscow le Russia ramchung mun krang kranga military air base te baya Russia in do thona hengemaza tan ti chet nuwa khan Khovel hian Russia in a chan let na natak apek lo hi handring lawa chetiang chet chuan anin do thona then khat te ti chet le bomber then khat te bom chet ani nol nuwa Russia chuan kut kwang kwa thut ji chu atum ta haulawa Moscow Phubalak na lian le hlom tak mai haron kalpuita ane nizan masalama khan Ukraine ramchunga drone rol tam tak le missile te ron kap lutin bompuak ri hriat tur hatam hlea khopui chunga in chongsang tak tak te ti chimania media te report ainang lo nuala Russia Phubalak na operation thokhatna hian Ukraine civilian poiselo mi pathumin nunnan chanani ti hanoma mi palin nunnan chanani ti hanom bok ane Ukrainian capital Kyiv khopui thlangin Russian drone rolle Russian missile hlom tak tak mai te hanon thlenga Ukraine air defense system ten thei to pin lodan cha antum boka masek Kyiv khopuya po hian chianalian tham tak tak mai ha thlenga building chongsang tak tak te ti chetania Ukraine lamin report an pek dan chuan civil mi poiselo mi somruk chuangin hliaman turani hantibok masenizan lampanga Russian Phubalak na operation aron kalpui hi adu tok tamai lawa nizan lama khan Moscow Phubalak na operation lian le hlom tak mai chu athengjui le tabok ane report kan pek chun jom main thren khat ten kan hriat thiam lo awma beipui thak na hi ate chelawa lian tham tak takin kalpuyania masenun na chan hantle mawang hian Russia le Ukraine in chan ton na indona hi anatok lawani lo motia ring tu kanom nuala kumthum chuang chat mai he indona hi kalpuyani towa indona tantir lampanga khan chuan Ukraine mi puitam takin nunnan chana nikhat chunga nunna chan ringot po chiarfe tham ani thina masetuna chuan indo hun chung harai towa Ukraine sarkar point rom manamumal tak anei towa voile khata barakhaya thon thu tangkha hani tolawa engtiklai point Ukraine ramchung khoi huna po habik takin khopuilian zola chuan mipuite tomhimna tur siamvek ani towa in hnuai bunker thatak tak te hanaya heibaka hian sarkarin bunkeratana man thai tura haru man leinhnuai lampanga railway station te han siam boka mipuiten hetianga han tomhimna tur shelter anti mai te hi olsam taka anpan thaina turin khopui chunga akha tokin muntam taka siam ane Tichoner defense radar system 10 melmain do thona le drone roll te missile te hanron ka chua hian kilometer tam takahla hanlom lain air raid siren tiri kani thina tichon mi puite harang thayang berin antom himna muntur shelter lama hanlut khomvek thina mi puijinga hian nunna chanom lo tura romman ania mase mi pui nunna chananom thina chan chu nule paten anfa no pangte an ngai tu na lama an khotlai thina shelter alut man lo hanom nol thina chutiang deu bok chuan tar chak lo deu tele manin sa seng thailo shelter lut man lo te nunna chan hanom thin bok ane tichuan heng tom himna mun te hi bunker buster bomb hanti tele nuclear bomb hanti mangtea bei ani ngot lo chuan missile pangai le bomb thokna tak tak manga bei ani pwa him turangai ane hetianga indona rap thak takin atumna kara hian mihring nunna chan tam tak tak om thin lo ma sela anthil nei an ro hlu an lir thai chi rang trang tele an chen na hin le lo thatak tak te ti chiat sak an thina vantlang bung role infrastructure trangkai tak tak te po ti chiat sak an thin bok ane ole Moscow Phubalak na operation lampang hi hanthir zui le taila nizan zanreito taka khan Ukraine operation spiderweb chanlet na turle Phubalak thoni na chu kalpui chun zom le hanita Russian sipai te hanron chana hlea nunna chan po anom bele nuala building engamazat ti chiat ani boka Ukrainian spiderweb operation Russia ramchunga hanai chungchang hi Russian President Vladimir Putin chuan mipui kriata langtlang taka soilan na halanai mialawa Ukraine sipai ten drone holam te mai FPV drone mangin
airfield palilai mai Russia ram chunga an baya Russian bomber somle chuang zat mai han bom chia hani kha tichon President Vladimir Putin chuan ngoi rangin Phubalak na haron kalpui tamia mia maya Ukraine khopui mun rang rang tele thingtlang khuat te ni janlama khan anoi shrap nuwa tukin lampang hinrin jing mataka khan Kherson khopui le Kharkiv khopuya te airstrike anron nei le ta chiam maya Kharkiv le Kherson khopuya Russian Phubalak na operation anayawang hian civilian poiselo mi pangain nunnan chana liam tur hengemaza tanom bok ane Russia hian drone chaklo le drone satliat te anon manglawa sahet drone rual hlom tak tak mai te anon thlok kol fo maya Ukraine chuan missile chi rang rang te hengemaza taron thlok lu jut juta tam tak chu dan cha ani rualin then khat ten poyan khoya hei baka hian Russia hian guided bomb hlom tak tak mai an mangtel bokane anti Russia hian huamzau takle lian tham takin beipui thak na hi haron kalpuya in beina chakle na tak mai most powerful atakane tin Ukraine chuan an soi heng he bok ane tichon Russia in Kharkiv khopui chunga operation hlom tak mai le vanboro katanga in beina airstrike hlom taka haron kalpuya wang hian Kharkiv khopui chunga atlem bera mi pangain nunnan chana Russia hian guided bomb te aron manawangin mi puita tom himna turatana mun hima han ngai shelter then khat te ahim talawa hei wang hian nunna chan le liam tuar han tampha Russian sipai te hian Ukraine military te ron target lawin civilian poisoilo te tom himna shelter te hanron targeta mi puita chenna building tam tak le kot thera in kalpona kongpui then khat te ti chia taninwal bokane anti hetianga Russia beipui thakna wanga Kherson le Kharkiv khopui chung ha boinoi noi lai hian Kharkiv regional governor Alexandra Prokodin chuan Kherson khopui chunga airstrike wang hian building chongsang tak mai chu ti chim ania tun thlenga hriat thai china chuan he building chima wang hian civilian poisoilo mi panin nunnan chana hein chongsang tak noya tom himna shelter an siam chu in chim hian adel vek boka shelter om te hian liaman tur nual ti hriatania ma se nun na chan le liam tur zat engma hriat thai alani lawa building chim noyom tang mek te chan chuana tan hian he building chim hi ten fai na thomek zelania chan chuana kalpui mek ania chanchin kim chang hriat thai alani lawani hatia heibaka hian Kharkiv khopuya city mayor Igor Terekov chuan Kherson le Kharkiv khopui te hi Russian sipai te hian sahet drone le guided bomb te missile churang trang mangtein nasatakin hanon beya tukin zinga hetianga Russian sipai te hanon chet na hi indona tran ani nuwa Russian sipai te anchet nat ber trum hania kotler mun trang tranga te indot zatin bompuak ri hriat tur hom deu ranga beipui thakna wang hian khopui chunga mi pathumin nunnan chanti hriat ani towa liam tur som pasari chuangjat nanom to boka heibak khi thilchin chang hriat thai alani lawa chan chuana thome kania building chongsang le lian tak mai han bom chin nuai tangin meichia pakhat chu nungdamin lak chua ani to ni tin a report ane Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha chuan Ukraine chuan Russian military te mun kan baya civil mi te mun ma kan bei velawa ma se kan melma Moscow chuan an thona kan ti chiat te chanlet na turin Ukraine civil mi te haron baya civil mi te chenna building chongsang tak tak te hanbom chia hetiang kara hian Ukraine energy infrastructure then khat te chu tarketa hanon nei tel boka wangin energy infrastructure hi nasatakin ti chia tani bokane hati The Guardian in report and pek dan chuan Ukraine spider web operation chanlet na le Phubalak na Moscow in aron kalpui masak jok atho khatna Kyiv khopui chu missile le drone roll mangin nasatakin an baya heiwang hian Kyiv khopuya mi pasari anthia tichuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nimin lama Kyiv khopuya Russia in beipui thak na haron kalpuya wanga harsat na tok te chanchuak turin emergency worker anti chanchuan na thoktu ta chuan chiat na then na mun an pan ngala chanchuan na an thomek lain Russia chuan beipui thak tho ni na haron kalpui le wangin emergency worker pathumin nun na an chan phane hatia tichuan Ukraine marlam panga khopui cherni hi fa po
Russia chuan drone le missile rule mangin beipui thak na hanai boka Chernihiv khopui chunga hian bom thokna tak mai hapua wangin mi pahni anthia khopui chung mun franga chiat na hathen boka Russia chuan firfiak pol terrorist hawang main poisoilo civilian te hanron target ane ti chuan Ukraine marthlang lampang northwest trans city anti large khopuya po Russian sipai ta chet na hlom tak aum boka large khopuya hian civilian poisoilo mi pahnin nun na anchan bokani hati President Zelensky chuan nimin lama han bai pui thak tho khatna wang hian Ukraine rampum puya mi somriat chuangin hliaman turani hati tichuan Russia bai pui thak tho ni na nizan le tukin lampanga hanaya hian hriat thaichina nunna chan pariat vel hanom toa liam tur po engemaza tanom toa liam tur zat hi rampum huapin kimchang takin hriat thai alani rilo ane Russian sipai ten drone te missile le guided bomb mangtea Ukraine ramchunga bai pui thakna lian tak tak mai hetianga hanai mek lai hian Ukraine sipai te pon Moscow region chunga airport pani vel beitumin Moscow lam hanpan ve thunga tas newsin report an pek dan chuan Russian Aviation Authority te chuan Moscow Regional Airport tranga te thona thok chok le trumtur te khwa khirna dan han ti chuaka Russian capital Moscow khopui chuan Ukraine drone roll te beina atok mai thayani ti in hriat tirna siren han ti ribuka juninga tunkarninga ni jana tranga Ukraine sipai ten Russia ramchung munrang tranga beipui thak na spider web operation an kalpuya tranga azan thumna hanitowa Russia po hi hantal boy viewni in hariata air defense system mangin nasatakin lodan cha antuma atlembera Ukraine drone roll te hi somret le pani vel hania Moscow region chevela hanin beina hian darkariat le hachan vevel zat mai nizan khan Moscow sipaitele Ukraine drone roll te hanin be hane Russian Defense Ministry chuan tukin mataka khan thuchua siamin Ukraine drone ten Moscow khopuile ache velte hanron bengeyani ti annem heta The Guardian chuan report an pek danin airport anvatar ket te hi passenger phulle bungrapur chi civil meet ten anman airport ni masela Russian military ten tunhaya hian anman telawangin Ukraine chuan Moscow khopuile ache vela airport te hi hantar keta Mexar satellite thala katang tele tolchung mi ten hena tanga kanthudon dan chuan airport then khata te hian chiat na lian tham tak tak mai atheng nin hriat ani hantia Ukrainian military te chuan nizan zirtop jana khan Russian military ten anman Angel airport te Diaghilevo airfield le Russian region of Saratov le Ryazan airport te hanbayani ti anpuanga Russian sipai ten thona tuithun tur fuel reserve andana Atlembera mun pathum vel anti chiani ti anpuanga heng thlona tuithun tur anda khomna fuel facility ata hian kangmaina satak achuakani tin han report boka afin fiana video footage le thalak pangai te hanthe dar boka Russia Saratov region lampanga po military site ta oil anda khomna oil depot po nasataka puak darin akanga helai muna oil anda khom te hi Russian military ten indona manchi lir thaitele heavy artillery ten oil an man thin te handa khomna nia target bika kannayani tin Ukraine military te chuan thuchua an siam bok ane voin chamalampanga khan NASA satellite chuan nem nge na thala kanron ti chuaka Angel airporta Ukraine drone ten fuel depot hi an boma akang tia han soi hi thudik ngeyani ti nem nge na ni anti bok chiatna lian tham tak tak mai rampan hi te a hian athlengton ta deuh rangmaya heting kara hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kan khopui chunga civil mi tam tak te Russia chuan targetin han thata then khatten hliamna tak tak kan turboka heiwang hian Russia laka hian indona topsan tura nazo kanor turin ramfrang trang te kangena ni hatia tichon Zelensky hian US soilang silawin US chungchang a soina ngei nia rin thai tur thil haron soilang boka mi pakhat chuan Russia laka hian pressure hapedulowa Massachusetts chu hein dona hian mihring nuna tamjok lak bel ani thaina turatana hun tamjok Russia nena peknang tluk ania
Ukraine civilian ta thina le antisan chuaka hian mo phurna han na yang tlukani hatia chuwang chuan thutluk na siama atrulang zela kanchet mai hi angai ta ni hati US President Donald Trump chuan US Senate tin angai tu mek Russia crack na siam chu apom don le don lo chu arhelawani ti asoya crack na manga Russia laka pressure pack na chu kamang don nge don lo ti hi eng thutluk na ma kala siam lawa Senate tin anpom nuwa atrulani chuan kamangang hatibok hetianga hindona kara hian US sa thunei na sang bernai tu President Donald Trump chu khovel ramsang ten an social mek lain Middle East sa ramthen khattele Iran ngai poin US President Donald Trump chu andem na thu hanon soita chiam maya Donald Trump hian atram masa khan social na turom manglo khopin na thatakin hathoka mase tun trum hatrama hian mitam takin han soisela tarif chungchang ringota po khovela ramlian pangai hota chu atithinur kim hani deu berto hani tichon tuna hian Middle East Muslim ramsang ten soisel na hanai tanual boka achan chu tunkar ni lainia khan executive order hasaina khovel ramsang ramsom pani tangin US lu khapna dan thupe ka te chuaka chung ramsom pani tang chuan US sa anmi puite tuma anjin thailo ani tichuan heng ramsom pani baka hian Associated Press in report an pek dan chuan rampasari telaka restriction asiam bok ani ramsom pani aben te hi Afghanistan te Myanmar te Chad te Democratic Republic of Congo te Equatorial Guinea te Eritrea te Haiti te Iran te Libya Somalia le Sudan te Yemen te hani tichuan hei baka hian mipui telaka restriction sang tak asiam naram ta chu Burundi te Cuba te Laos te Sierra Leone te Togo te Turkmenistan le Venezuela te hanibok ane tichuan he executive order hasaina wang hian Iran chuan voinlama anlungoi lo thu anon soita President Donald Trump hi racist mentality ramro puizok le chungnung zok ani na tranga namle sakhodang te rabbeta thirkhandu mini tin hanron soiselta ane tichuan tuntruma executive order assign hian fundamental principles of international law bo chiat na hanayane hantibok Middle East le Africa khomol pui ramte a benjinga hian hantam bera hengte hi Muslim ramte hanidawek boka chu Iran hian tranchana ron mangin Iran Foreign Ministry Director General Ali Reza Hashemi Raja chuan American policy maker Donald Trump hi anram ro puinale thilti thaina wanga midang terap beta Iran le Muslim ramdang te daudala anchiat vek da du tuni ti chiang takin hatilangani hati Iran Foreign Ministry chuan thuchua hansiam boka hei hi chile sakhoin kara in thiar kranna tilan na chiang tak ania US in hetianga thilati wang hian nuclear deal chungchanga malakna engkim chu ti top ngal ani dona chu Iran in tuntruma US thilti achan le na tur kong pakhat chau ani dona ni President executive order hi atakin kalpuyani chuan kumsang ni somnia rikota ringot po Iran mi maktadoi khatle point panga vel US hian ancheng meka chungmi ta chu anwain no chuawek ka tumboka chubaka chuan Middle East Islam sakho betu ramsang te ben anitel boka chungram khole tuite chu US hian no chuatel hatumboka hengjong hi hathengani chuan Islamic State ramsang te in mukhomin US daudala ke kanpen dan tur hi ngai tua ani donani hatibok hetiang kara hian Donald Trump le Elon Musk in kar boruak thalo chu soizui halani ta zela President Donald Trump chuan Elon Musk hian angai tuana ahlo toni remna tana offer kasiam rotna po anol bokani hatia tuntruman boina hi mipani in kar boina satliang ani ringot lowa pakhat jok hi US President ania pakhat jok hi khovela pahau saberle thilti thai tak ani boka heanin muthiam lona hian politics le economic lampanga ngonglian tak anai theni tin ajes chuan an reporta hebaka hian Trump hian beijui zelin Elon Musk Jeffrey Epstein thuboi chungchanga khan documenta amhingom veni ti asoilan na chu nasatakin haron phaboka hetianga hanin muthiam lona kara hian Russian top official te hanon tongchuaka President Donald Trump nena hanin karbo ruak athat lona kara hian Moscow hian atulani chuan Elon Musk humhimna
political asylum peturin hain peyani tin hanron puangta hane hei hian President Donald Trump le President Vladimir Putin tein Kharkiv athalawani ti chiang takin aron nem het taboka Kyiv Independent report tanpek dan chuan US President Donald Trump nena vantlang ma hanin nialna wangkhan Russia chuan tech billionaire Elon Musk si political asylum pek a in peitoa State Duma Committee on International Affairs Deputy Chair Dmitry Novikov chuan Nizan Juniruk Jana Khan hethu hi apuangani tin han report ane Dmitry Novikov hian asoizeldan chuan mas hian gemdanglam tak akhelnin country-a political asylum hi amomong emti chu hriat ni riloma sela amamoni chuan Russia hian apethai ngei donani tin Russian media TASS news nena asoilang bok ane